بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشوان هیجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوا راضی به خدای تعالی ایشه و لبینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جان و برکت تک مال و خدای تعالی الاخرت و تک جنت جی و تک جنار حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام. گلی تماشوان ام زاروک بون جوات علما جانا کم دمان رحمتی با امجی سلام عد باقی تم معاز ند کرن جانا حنک جید کرن جانا کیفا جوات جیتانین ایجا طبی ام جوان هیم بونه ام وکوان جی بکن ایجا ایرو دلمه تشکی değişik بجم ev günde ku ana ezlê görev dikim Meredanê Baliyê Bismilji Baliyê Diyarbekirê. Çû dal virê me va 23 sal e elvê gundî me Rahmetî İsmaîl Ebûlfederê Rahma Xwedê hezar car lê be îca meselekî ana ket pîra min ez vê meselê behs bikim. Qaydê gunda Mêvan gavak tê meriv çeba mêvana mêvanê meriv tên gundî tê bawan sepê zaman derbas dibe. Mêvanê İsmaîl hatin eçûn bawan em jê rûniştîne bala da hinkî mêvanê wisa xuyanîne zanin xeber din falan û min texmîn kir ku van însana parî ji henek meneka jî fehm dikin hinkî însana te tişkî henek dibêjî dixeytin xweş dikin. Goda bisekine ku arê da zaman pê were kefa İsmaîl jî were henek menekî mêvanê bikin falan meşxulek bikin. Wala xeber dan virda behsa kûçkî hat kirinê. Behsa kûçkî hat kirinê İsmaîl got hera bi Xwedê got melê me jî ji kûçika tirse. Em dikin nakin got ji kûçika tirse. û gomdê mele kur raket darkî li wan xe bikevra li wan xe em dikin nakin mele ji kûçika ditirse. La xeberdana İsmaîl qetiyan got tam ana wextê ez ê hinkî henek bikim ra kêfa civatê were kefa İsmaîl jî bira were. Got İsmaîl qetiya got gelî civatê gelî mêvana xatirê Xwedê ana viyana dibe çi deng hat we newse got gotim belê. Pekî min got meriv vê îftira dabe istiyê melê xwe ya ne eyvana xatirê Xwedê me selanî. Va el bavê me binê riyê min hêr û li bavê ji min re vê tiştî got yanî vîya hal e vîya filan e yanî meriv parî ji hev diqetîne. Yekî got seda xêy tu ji kûçika natirs yan goşka sever bike tu jî lo birake daşka tu sever bike parî ciddî me min got ji kûçika ditirsim ne ku ez natirs feqet bi usulî ez ditirsim. Usulî. Mesela min got em vir rûniştîne em dervane lo berderê İsmaîlin got belê. Em got ya ne kûçika got er. Got bine ez natirsim. Ez çikim pan ba hev ez natirsim. Wê Qur'anê min got el malê me derî paca girtîne hewta car hebekî dey hev kûçik min got ez natirsim got. Em texsiyê siwar dibin min got gavak em çin taziya cer koltuğa pêşî rûniştî me şo paca girtî ve negirtî ve min kûçik tê ez pac digirim kûçik tê ber min da ewt wê Qur'anê min got ez natirsim min got hema İsmaîl dibê melê me ji kûçika tirse filan meriv piştî ji hev diqetîne wisa min kêfa wan anî o kenyan û Xwedê zane zik û pişt wan vanema pirî kenyan. Berêberê dîsa parî bîna û derpê seda dibe natirsim got na heyatî da. Piştî ma bidî got seda başqa gola başqa trênê da min jî cana trêna çûma hatime akûş bû wan darine pir bûne li hev jî xistine xem amîne min got ez natirsim. Wê got seda got Xweda ji te razî be. Xweda ji te razî be Xweda ji te razî be got seda min got çi ye got seda îdî li virê melekiya te qetiya. Kesinlikle got melekî me heye got ji xulamî me yanî vesaire ya got gere mere hema wisa balê ciddî be û filan be û tu nekenî piya û dirêj nekî û çixarê nekişînî falan û filan û teyre dibe ev çi got te dibêjî vesaire tabii nabêjim kîne çi kes ku nexweşe mesela kesinlikle got seda greva te li vir qetiya
وقب خدا سيدا أما هديدي مالا خود توبك وزوار مالا تببم أمري تجيب سر جاوه مگو اسمعي قو تقو چه؟ قو ملت أجيب كندي فهم قو ولا أفا ملي من الفرق قو كشتن صافيت كده كرم كقو بفقو از مراد بينو قو مليم دبقو لكاورا ملا بفقو تكاري مليم بفقو أني حرا قو سماعي قو بس قو قرآن مليم هي بيرا ورمي بونا ملي خو بدن وين مش ملي خو بدن من مبدا قش كان قو بالربع عالمية ملي خوش بدي من كان هم مريتي سري هدية بدي قو أسقبنا كسنيك لقو ملي مش مرة ملي وجوارا قو أفشو قو تناجا قو جا ملي مبدا قش كان ملي فلان كان بيبان حيرا جام بيرجع حنك شيء بقول حيرا بس اسمعي قو ملي تجمل لازمه بني ملي تقصيدا جام قلتي بناطر سقو فلان بيبادي سام كنيان والحاصل حرام قو بخدا اش قندي خرفير رازيمه اش جاميرا رازيمه جاميرا انسانه يعني نقول تقلك من تجي هي تمسانه نقول او شيء بقران نقول تقلم نيته قول از اج بهم قران نقول قندي دري برا بس هذا اج بيه تك من هندر وتقليج هي نقول تما وانا نقول هذا از بيج رازيمه از بيج رتك وانا بام نقول قران نايم تدفجاتنا باو فلان ببام برده اذا قال لي تماشاوانا حقوق مگو دائما وعزنا بجانا مركي فاج بك حنك جيبك رحمة خدا المريه موت ماما به ذات في قندي قالك إنسان رحمت كرن رحمتي وسبها أبو رحمت كر فخر وشار رحمت كر كوري حسن رحمت كر كوري نجيم رحمت كر حسن حجيك خاتي أمينة رحمت كر مثلا رحمة خدا ماما به مريه به ام جانا شخور كيف جيبكين ام جانا شخور حنك جيبكين ام يتركي إنسان كارني مجرى بعالمه ام يتركي دفج المجاق بندن دفج عبادتي بندن ام كيف جيبكين حنك جيبكين بيوج دريشكين باو جغاري جيبكشين ناجي بخنو وسايره وانت من انت خير وخشيدا وانت مام اماتي خدا